Skoro mi je neko predložio da napravim neke tutoriale za programiranje. A i na drugim mjestima svako malo nailazim na komentare šta, odakle, kako učiti. Sve što bih o tome ja mogla da vam kažem je verovatno neko već negdje rekao. Zato sam vam sakupila čak 70 YouTube kanala gdje ima materijala i za juniore, i za seniore, za različite domene. Znači ima materijala iz onoga koga interesuje arhitektura softvera, i networking, i security, i game development, machine learning i šta ti sve ne. Tu listu od 70 ću verovatno i dopunjavati u budućnosti. Za sada ima nekih 70 YouTube kanala. Koliko je bilo moguće, trudila sam se da izbjegnem ove kanale tipa Tech Lead, Majuko, koji su više lifestyle, manje tehnički. Ovdje je fokus bio na tehničkim kanalima. U ovom videu ću vam izdvojiti samo 7, čisto da vidite o kakvoj raznovrsnosti pričam, a u opisu videa imate link do svih 70. Ajde da vidimo koji su to 7. Prvi na listi je Academind. Kanali su inače poređeni, bit će predstavljeni u ovom videu od onih koji su više za početnike do onih koji su za malo naprednije i programere i druge IT stručnjake koje interesuju neke možda usko specifične stvari. Academind je kanal koji se uglavnom bavi frontendom i pokriva JavaScript i sve tehnologije druge vezane za JavaScript. Imaju gomilu materijala, ja mislim da nema šta oni nisu pokrili što se tiče JavaScripta. Vidim da su ovdje radili malo i Python, ali njihov fokus je zaista na JavaScriptu i frameworkcima koji idu uz JavaScript. Sljedeći ogroman je ovaj Free Code Camp. Za njega ste moguće svi čuli, ako ne za YouTube kanal, onda verovatno za njihov website i generalno program. Ogroman kanal i ima dosta ovih velikih kanala koji zaista pokrivaju različite teme. Free Code Camp ima materijale i za početnike, a nađu se stvari koje bi zainteresovale verovatno i programere sa iskustvom, tako da preporuka za ovaj kanal. Imate pored kanala, kao što rekao, i njihov website, pa možete zajedno da pratite. Sljedeći ovdje na listi jeste Hussein Nasser. Odličan kanal koji malo dublje zalazi u programiranje, više se bavi backendom, zapravo fokus je na backendu i on obrađuje neke teme koje su možda malo naprednije. Ok, browser API nije, ali TLS certificates, high availability, onda wiresharking, load balancing, distributed system, TLS i tako slične stvari. System design ima zaista tema koje su, da kažem, neki mid-level do naprednog levela. Tako da za sve koje interesuje backend, velika preporuka za ovaj kanal. Sljedeći na listi je The Tech Cave. Također jedna stvar za ljude koje interesuju malo naprednije stvari. Ovo su neka priča o web security-u, da kažem, onda o arhitekturi, sistem dizajnu, mikroservisima i takve neke teme koje definitivno verovatno više privlače malo iskusniju publiku. Coding Tech je sljedeći kanal na listi. Coding Tech, sad oni ovdje kažu da Tech Talks worth sharing. Međutim, nisu samo Tech Talks, čini se da su ranije radili više nekih videa za kodiranje. Sad se možda malo manje fokusiraju na to, tipa Java, C Sharp, C++, WordPress. Okay. U svakom slučaju imaju mnogo materijala koji pokrivaju vrlo različite teme na interesantan način, tako da mislim da je vrijedno pogledati. Ovo mogu da gledaju i početnici i napredni, izaberite temu koja vas interesuje, ne morate naravno gledati sve, imaju zaista mnogo materijala. Sljedeći kanal na listi jeste Network Chat. Kao što vi kaže, Coffee Hacking Tech, uglavnom su teme vezane za hakovanje, koga ove teme interesuju, pored ovog domaćeg SciSector, a nisam se sjetila da je njega uvrstim na listu. Nisam razmatrala domaći kanal, kanali su na engleskom na ovoj listi. U svakom slučaju, dosta stvari vezane za hakovanje, ogroman broj videa, možda nije mu baš sve posloženo po playlistama, ali znači ovdje ima zaista veliki broj različitih tema vezanih za hakovanje, koga ta tematika interesuje. I na kraju, nešto za naše drugare koji su zainteresovani za mreže. Dance Courses je kanal koji se deep dive u networking.
Tako da tu možete nađete sve šta je vezano za CCNA, mislim da je veliki fokus na tome. Opet ogroman broj, mislim da je stariji YouTube kanal u pitanju i ogroman broj videa koje možete da koristite. Kanal je i dalje aktivan, objavljuje pre 4 nedelje je posljednji video. Naravno, ovi 7 niti su najbolji, niti su najveći, niti su jedni, kao što rekao, ima još 70 kanala u ovoj listi, sve sam vam razvrstala po kategorijama. Imate da li je back-end, front-end tematika, da li je za beginner ili advanced level, security, networks, game development i slično, koja je generalna tema. Tako da možete preuzeti tu listu, ne sumnjam da ćete njoj sigurno naći nešto za sebe. To je sve za ovaj video, mi se vidimo u sljedećem. Ćao!